Ja nisam šampion u ribolovu, ali sam šampion u začepljanju. Posebno hejtera i ribolovaca koji misle da su izmislili svijet i koji uvijek traže razlog da ubace nešto u flašu koja je već puna svega. Poenta bitno da se začepi nije da učim vas, stare drtine, ribolovce, lovce, kako se peca, kako se navezuje udica i sistem. Jer ako ti sam gledaš video kako se navezuje mala udica bez oka, ti nisi šampion, stari, ti si amater. Tako da, apsolutno mi nije potreban vaš komentar u smislu ovako, onako, ne znaš. Znam da ne znam, ali ne znaš ni ti, prijatelj. Svi ste vi bili na takmičenjima, na svjetskim šampionatima. Ne vidim neke vaše medalje. Mislim, pravi šampion se ne kurče sa tim svojim medaljama i pobjedama i zato što pravi šampioni znaju da se u ribolovu ne može takmičiti. To je jedina disciplina na svijetu, pored lova, u kojem je takmičenje samo ono pro forme radi. Da se pokažu proizvođači, da se malo dokaže kao ovaj je bolji, ovaj je najbolji. Pošto u ribolovu nema najbolji. Nekad će mali klinac, najobičniji klinjo, da uhvati na drveni ljaskov štap veću i više riba nego najveći šampion sa najboljom hranom i opremom. Tako da nemojte previše palamuditi i tako dalje. Niste ni vi šampion, prijatelji moji. Pravi šampioni ne gledaju YouTube, on su na vodi. Tako da idućeg puta, ako te zanima što znači bitno da se začepi, vjeruj, prijatelju, bit ćeš začepljen čim progovoriš. Bistro i svima svega. Gledaj, majstor izbacuje ispod preko 100 metara. Najmanje 100. Pazi ovo. Svaka čast.